الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Muhammad Ridwan, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara beserta keluarga besar Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijrah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.